پارتیا کارگرین کردستان PKK لسر بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک آری بر آپو ده نوبرا 57 گلانه ده کنگره خویا دوازدان لهرمن پاراستنه نمدیای لدارخست و خواه فسخ کر. به وی که PKK در باسی پیواجوی کنو یا کار سیاست دموکراتیک و سیویل بو. کنگره PKK و بریارنوی بروجوا تواهی جهانه و هر کدچه پشتگیریا بویره زیده دردبا. تکلداری کنگره دوازدامین PKK اندام کمیته شوپاندنه یا سازیا مالبات شهیدان علی اوریان جروج آوا تیویره بحثا دیروکات کوشین و اخلاقی تفجر آزادیا کردستان PKK کر. حركات PKK ما تشنه غريب وعجيب تديتن هم اخلاق هم برخدان هم فداكاري ابتش محمد حركات تديتن مديت الانسان يعني هباري كادروتي شاب روج تشتينيني شقراويه وهجر هر مالا هوالجي خو مالا دايق محمي مالوينا و بارغنام بخو و اي انسان جاناجي ندهشتن ام خارنه جوارا چيكن و در برادي بدكن کا چاي بخون و انسان عادي راسي چاند غريب مديد و پيرا ملت كرد مرحله رسل كردار درباز بي قال مرحله كردا انكار خوكر جبر هنجي ضغط وتعضري ونحقي سر كردا هابي وظلم هابي ابقى شورش كردا سركاتون ودركاتون حميد شون يعني كرد عملها كردان نما بين راسي عملها كردان نما بين انه شورش كردان بيسونه شورش كردان در كده تاريخي ده حميشون مجرد سلوكاتي وهاد قرتن او يتنبين اما ابي حركه ما ابي مديد باشقي حركه حميه افكاري و قوافتني و هرتشتي و تكنيب عالمره ما مقان مرحله يعني جداش حمي كسي علی اوریان گوت او جبانگا آشتی و جواکا دموکراتیک اوری بازین ریبر آپو باورن. باوریا ما بحركيها مطلق ابدني حميش مرة بيجن از وقت شخص ابدني حميش مرة بيجن PKK شر سكنان ديا غور مفهوم خلط بيجن نا تب نابن PKK شر نا سكن PKK قوتيا ايرو طال جوج ملعبه رواندا اردوغان بيش غابا بابيجي تمام از عودا نشر شركرم اوردا مشر نخواسيه بقولتي براتيا قالوا بقولتي انسانيت احترام مناكي اما ما مشر سكنان كاتو تشبكي يعني اب شاشتي بامكانه قال لك حوالي معنا دوستي معنا حتى انساني معنا بيجن سلوكاتي ابقى كاد وابقى شهيد وابقى برخدان شر سكنان دي شاشه نا سلوكاتي زاني تشتكي نا جميع دولة اوروبا وجميع عالمي بيجن اردوغان كورا ابا تقو ارهابه ابا ارهاب سكن ارهاب نما كاش كرب تشبكي تاوی کو پارتیا کارگرین کردستان PKK چکدانی و درباسی پیواجوی آشتی بوجی لی دولتا ترک آداگر کر جبوبری خستن کرنا پیواجوی حیانها تو گاو نآویدنه و هیناجی ایریشن لسر چیاین کردستان کومدگا.